Aj dobro večer na site ľudia, dobrodošli v novom videu. Kao što gledate, znači dneska pravime nešto ludo i interesno. Kao što gledate radno jednoće i klijete se kapime, znači iskreno, najrealno ladno je. Znači gledate, ja pošto sam izvezen, realno ladno dobro imate ni 20 se kapetala, ne sam sam tada da gi stavim ovdje i da vlezim ima da skokame noćno kapenje, ovo je nešto najako. A od doma ne znam, ćemo vidjeti video, ovo možda i da ne sam bio. Da pusti raka, ma. Много високо е. Plus na večer. Svirni me. Hajde ovamo. Zavrno. Realno man se smrzam zato što duva hladen vetar. Iako sme na sred leto, 18. juli s nama, pak je ladno na večer. Sada se ljudi nastavna da skokamo. Ima nogu. Ideme, znači sad skokamo dobro. Gledajte sad site dolu ko će gledat. Snimam odgore. Pozdrav da prilepaju. Ajde, bravo dete, majmune na tebe! Znači prav majmun. Eve, uma je forta, ti mane. Gleda nova da... Jednostavno vas sada, verujte, premnogo je ladno, premnogo, ama sve sa šoltem, ono pisat. O, kurczę, supernie. Hajde promen nogi, ja se držim, ja ne znam u čemu ću, ama... Nemoj poći. Ništa man, to je za content, ajde. Da, da je pogodio peški not. Ne može. Prelomno je. Sve čega je malcina plaža.
И тамо еден скок да направим, аз кам човек. Па за надрим доста. То се облековме, значи, премно е ладно, почне мене ми се врти нешто, тоа е тоа дримо. Тоа да се го земе мотор, они ојме, аз кам многу дубав ветер, иначе само толку да ви кажам. Južek tamo kad Rimo ne izbrka, ne policija, nešto da me kresme, ide na veže da se kapime, zato dojdovme kaj ova plaža, već sada ide ovdje da će ide Citija, naravno da pojme, mnogo duvat betar, sve za video pravišta. Veliko putovar. Jebi, morame. No, je strano to ova kapama malo. Sve za video, sve za kontent, razbirate. Oj me da влезиме, значи не може некако ги е страв, прави темница е, значи. Ама ајде. Си ја ладно видове. Само што дојдов дома, не можев да снимам по патот, видовте еднаш скокнав на мостот и стварно не ми е убо, не можам. Смрзав се, ќе се истуширам со најтопла вода што имат, што постои до крајче, легав и мислам дека мало се настина, значи и косата дури ми се суши на ветрот. Значи све за видео што промене, значи стварно тоа е тоа, фала ви што гледав тоа видео, но поиќе не можам ни да снимам. Ставите ова видео ако не заслужи 500 лајкови да пробаме, дека стварно 500 лајкови ве молам на ова видео. Гледавте што направив, сите ме гледа, еко болен бев, значи надвор 10 степени, сите со дуксерки, јас се капев. Така да се гледаме ние во наредно видео. Чао!